ceo dan ljudi dolaze, odlaze, skijaju, djeca su veoma zainteresovana da uče da skijaju, zanimljivo im je, lepo se provodimo ovde na snegu. Sutra ima isto zimska škola, nastavljamo pošto imamo snega za učenje, tako da nastavit ćemo sa djecom rad na zimskoj školi. Žičara radi, ili tako? Žičara radi i sutra, zimska škola je od 10 ispred hala, autobus kreće, kasnije Žičara nastavlja sa radom od 2 do 7 uveče. Ali skijate, nema